Durdov nije uspio oduzeti loptu. Evo novog ulaska u 16 metara, povratna i to će očistiti Ivan Rakitić. Uspio se Marko Livaja izboriti za loptu. Livaja, Kalik. Lijevo je Bijuk, Kalik ide u sredinu, Kalik gađa ga i to je 1:0! Kakav pogodak Antonija Kalika za vodstvo Hajduka! Fenomenalan pogodak Antonija Kalika. Pogledajmo još jednom, krenulo je sve s time što je Marko Livaja osvojio loptu. Odigrao za Kalika, Kalik imao opcije da doda, međutim odlučio je s kakvih 20 metara potegnuti neobranjivo u riječki gol. Lučić, presječena lopta, Janković može gađati u prazan gol i to je izjednačenje. Koristi Rijeka veliku pogrešku Hajdukove obrane i Janković je zabio za 1:1. Ekspresno se stvari vraćaju na početak u 12. minuti. Sigurno da je sada najteže Lučiću. Fruk je presjekao tu loptu, a Janković hladan, hladniji, najhladniji, precizno pogađa. Već je Fruk u ovoj ranoj fazi utakmice bio na jednoj lopti, ovako kada se odigravalo iz posljednje linije, a sada su to Riječani kaznili. Livaja, otišao je Durdov u sredinu. Livaja podvalio je loptu, prilika za ubačaj u 5 metara i to je gol! Hajduk ponovno vodi 2:1. Antoni Kalik, drugi put večeras. ...36. minuta. Ponovno su poljudske tribine na nogama. Antoni Kalik ovaj puta maltene s metra, ali pogledamo još jednom ovu akciju. Ispremiješale su se pozicije. Durdov ušao u sredinu. Livaja se izvukao na stranu. Protrčao je Krovinović. Ubačaj koji se odbio od devetka. I tu je Kalik iz pozadine na prstima protutnjao kraj Smolčića i neprimjetno zakucao loptu u mrežu za 2:1. Lopta u 5 metara i to je 2:2. Ekspresan povratak Rijeke odmah na početku drugog poluvremena. Tek je 1 minuta prošla u nastavku i Rijeka je izjednačila. Teško da su mogli bolji početak zaželjeti gosti u drugom poluvremenu. Idemo to još jednom vidjeti. Smolčić, odbila se lopta od njega, tu je bio Lindon Selahi. I ponovno se prekid pokazao kobnim za Hajduk. Do ovog pogotka Jankovića u prvom poluvremenu Splićani su posljednja 3 primili upravo iz prekida, 2 protiv 8.